этот ее поломан, кесарь нет. Справа Бишкек. Ошо жактан түн сайдады эми алдар деген тарап. Так, достор, эми бытовой техника боюнча маалымат калтырам. Ака, кандай сенсулук иштериңиз болот? Кандай болот? Канча сом? Bu Samsung'larda 15 ming деп атабыз. 15 миң. Камит беребиз да, ооба. Иштесе жакшы иштейт. Аха. Моторлор канчадан экен бул? Моторлар 3000 сомдон. 3000 сомдон, а? Холодильник мотору. Холодильник моторлары иштесиге гарантия. Juda sonu yaxshi firmaniki. Ustalar özleri bilişet. Bizden daha alıp yetiş ücret ustalar için. Жақсы. Ekan bunalar qanchadan? Bulumuz indizit. Indizit. Indizitimiz 12 ming so'm. 12 ming so'm, mi? Ha, 12 ming so'm. Kamini söyleşemiz. Biz aytganlarga satmaymiz da. Жақсы. Boş qancha? Boş 6 kilolik boş. Aha. Ayava iştesi sonu. Ova, nemis ekan, ha? Nemis, ha, nemis. Bunu arzana kılıp satıp veririz. Qancha berasiz? 10 ming deb atamiz. 10 ming. Maşallah. 8 ming. Bu bayağı kvartirantardan qo'yib bersa so'ninkini. Mana do'stlar, boş. Tak. Gaz plita qancha bo'ladi aka? 9 ming so'm. Aha. Kichkina kamit beramiz. Bu ham kamim bor. Sensorsiz qancha bo'ladi? Sensorimiz 13 deb atamiz. 13 ming so'm, ha? Bu Жаңылы. Taptaza ekan, ha? Почти taptaza, жаңылы. 13 ming kemi var. To'qam ekonomistlik variantidan ekan. To'q yaxshi deng, to'qqa yaxshi al. Tak, bu yoqda tinu bor ekan, ha, LG'ingiz. LG'imiz почти жаңылы. Ha, почти жаңы deng. Jili de жаңы. Jili ham жаңы ekan, do'stlar. Qancha ishlab ekan. Maşallah. Abdan so'lin. Aha. Buncha hozirgi yangi mashinalardan ko'ra ham yaxshiroq. Bu taptaza ekan, ichlari. Taptaza. Qancha so'm aka buni bas? Buni 20 ming so'm. 20 ming. 20 ming so'm, do'stlar. Yaxshi, buni холодильниgingiz qancha so'm? Холодильнигimiz alamiz. Qancha so'm? Turamiz, sotamiz. Qancha so'm? 20 ming so'm. 20 ming so'm? Ha, bu холодильнигimiz 18 mingga sotdik. Ha, satsa edingizmi bu? Ha, bu satılıptır do'stlar, tartib qo'ying, 18 ga satılıptır. 20 ming deyilib o'tganda? Electrolux ekan do'stlar. 18 mingga satılıptır. Kelib olib ketamiz. Buna bitta gaz plitamiz bor. Elektrik. Ha, elektrik gaz plitamiz. Qancha? 6 ming so'm. Yo, arzon ekan. Arzon. Maşallah. 6 ming so'm, do'stlar. Buna. Sonun elektrik plita 6 ming so'm ekan, ha? Tak, yaxshi. Buni холодильниgingiz qancha so'm aka? Ayava Rossiyadan kelgan kitobida turadi mana. Kitapları men sonun ekan. Beloruskiy variant. He, qancha? 2 kamerli 15 ming. 15 ming. Mana do'stlar 15 ming so'm. Siz o'zingiz ham og'zaki bir aytib o'tib keting. 0559 bilan 82 02 42. O'sha nomerga baylansa bo'ladi. WhatsApp men baylanishib, do'stlar, alam satam deydi. Bo'lsa o'zingizda yaxshi ishlab turgan bытовой texnikani bo'lsa, suratini jo'natar ekan.
Так, достор, акамдан баштайлык бүгүн чыгып калыптыр. 2-3 базар көрүмөй калдыңыз. Дем алдык да азыр. Мына прицеп жасаптыр, мына кырып коюңуздар. Велосипедке прицеп экен, достор. Мына бул жакта велосипедке орнотулат экен. Ушундай жеңил прицеп болуп тартып кетер экенсиңер. Калагандар мындай тележка жеңил экен, алындай равновесиясын экен да, мынча өзүн кармайт экен, Велосипедке. Ооба. Канча деп атабыз баасын? Баасы 4000. 4000 сом, Достор, 4000 сом. Али вело ушундай тележка керек болсо, сонун, достор, велосипед уралып келе байлап алып кетер экенсиңер. Мына инвалидный канчадан, ака, шуну сурашат да менде. 4000. 4000 сом, Мына бир путу жок экен дейм, Үч берем. Ками болот, 3 күнгө берет экен, достор. Так, мотоциклыбыз канча? 18000. 18000 сом Ducati, достор, мына. 18000 бензинде басат. Ушундай мотоциклда калтырып коюн, номерин азыр алабыз. Так, бу жактан нелер алып келдиңиз, ака? Ооба. Тиска. Домкрат, тиска. Достор, мына аян бар экен, али нелерки? Наковальня. Наковальня, ооба. Наковальня бар экен. Так, тележкабыз канча эле? Тележкабыз 8000. 8000 сом, Достор, мындай тележка бар, жеңил. Ай, 8000 сом. Так, сварочный аппарат канча сом, ака? 7000 сом, 7000 сом, достор. 700 ампер. Ооба, мына. Алтылык. Так, и мына резак. Болгарка. Болгаркасы менен канча сом экен, торцовочный? 7000. 7000, ушул комплекттин баасы. Достор, торцовочный 7000 сом болгаркасы менен. Так, мына пылесосуңуз иштейт, Эмес, бул багажник. Багажник, мотоциклды багажник экен, достор. 1000 сом, Багажник мотоциклга 1000 сом. И мына булчу алина лайдан Покраска кылганы. покраска иштеткени, короче, уста. Табуретка. Бул көтөрүлөт. Көтөрүлөт. Канча сом ушул табуреткаңыз? 1000 сом. 1000 сом. Палатка канча? Палатка 1 кишилик. Рыбалкага, охотага. Бир кишилик экен. Канча сом? 3000. 3000, палатка. 3000 сом экен палатка, достор. Айтыңыз номериңиз. 701. 23, 22, 24. Ошол номерге байланыңыздар, достор. Жалаң көрсөткөн маалыматты эсиден сурап алсаңар болот. Ака, рахмат. Так, достор, бул жакта мындай солярка печка бар экен. Бунун баягы горелкасы менен экен да, бирдеке тамак-самак жасатат. Да, болот. Кабо деген фирма. Билем, бул импорт окшойт. Канча сом экен бунун баасы солярка? 2000 сом, 2000 сом экен, достор, мына. Так, мына пылесос канча эле? 1000 бересиз, иштейт, 1000 сом экен, достор, пылесос. Так, эжемде мындай арзан тапочкалар келип калыптыр, 50 сомдон. Жаштар, мына детский тапочкалар. Машалла, 50 сом экен, достор. 50 сом, бар 50 сом тапочка. 2000 сом. Так, парфюмериясында тартып, мына кроссовка келип калыптыр да, арзан. 500 сом экен, достор, мына. Бул топ тепкен аябай сонун болсо керек. Азыр жайындачы, мини поля 500 сом. Так, мына керкерди канчага беребиз дечи? Ваше экен, арзан экен. Бул оригинал окшойт, Ошондой кымбат болот го. Так, жакшы. Азыр мен номерин калтырам. Мына канча сом? 1000 сом российский. Бу бай ветнамдар иштетет го Россияда. Бушулат. Жакшы үчүк, достор. 1000 сомго берем дейт. Буну бая швейныйлерге жакшы да, тезде көп. Так, буюмдарын көргөзүп коеюн. Калганын чаласыңар эжемге. Сүйлөшүп. Так, келиңиз эже, айтарыңыз. Номериңиз. 999. 12, 17, 17. Ошол эжемге чалып, маалымат алсаңар болот, достор, рахмат. Велосипедтер бирок авамыкы велосипедтер. Велосипедтер канча болот ата? 600дөн, детскийлер. Бая берки ручкасы менен канча сом? 700 сом. Мына чоңураак. 2000 сом. Так, авам ушундай сап тарап чыгат тугандар, мына бир сыйра көргөзүп коюн бул. Ар базар ушул жерде болот өзү. Мына мындай кичине тешеси канча сом булар? Чапкалар 150 сом, достор. Мына алар азыр керек болот.
Bular qanchadan? 150 so'mdan dostlar. Buna arzon bağda sap teşe gerek bo'lsa kelaverasizlar inshaalloh. Tak, ketdik daha qanday buyumlar var. Çalan qaldırıp keteyim dostlar. Bu televizorlar chiqib qoldi. Qancha so'm televizor? Почем телевизор? Первый, второй. 2000 so'm. Bunisi 2,5 so'm. Do'stlar, buni 2000 so'm, buni 2,5 so'm. LG o koreyskiy ekan. Original. Bu Sanarik mi? Ha, Sanarigi menen 2,5 ming LG. Bo'ldi, Sanarigi menen 2,5 ming do'stlar, shunday ekan. Yaxshi. Sanarigini cho'q qo'shib beradi ekan. Mana provod izlaganlarga provod bor ekan bu joqda. Qancha metr? 8 metr. Buni oqi qanchadan? 17-15 ekan. Bağlarını ayting ham. 3000 so'm bu. Ha, aqtaringiz 1300 so'm. 1300 so'm. Sonun kemna garelkasi bor ekan avomi. Garelka qanchada o'tasiz? 700 so'm ekan do'stlar. 700 ga garelka bor ekan shunday. Velosipedlaringiz qanchadan? Jang ekan, ha? Buni vashi jang ekan, ha? Ya, siz kim emasmi? Bu avam kim ekan do'stlar? Ekosi bor ekan. Tak, buna buyumlarini qoldirib qo'ydim avamda. Bu жақта ем açılıb atkan düz esi жоқ. O motor var ekan. Bu kir maşinanın motoru oxşaydı. O şiveyni motor var mende. Şiveyni motor var o. Ha, boldu gördüm. Qancha so'm aka? 700 so'm, ha? 700 so'm mana şiveyni motor da var ekan. Tur. O, importni ekan, ha? Importni motor 700. No, qazoningiz qancha? So'mdan keldim, kichkinaki. 600 so'm, ha? 600 kemim var bunday dostlar. Qozon olsanlar bo'lgan. İçine bir adamga. Buna damkrat 1200, ha? Bu 10 tonna, 8-10 tonna. 8-10 tonna olsa gerek. Mana. Nomer qoldirib qo'ying. Qoldirib qo'ying. Telefoningizni qoldirib qo'ying. İnternetga nomeringizni qoldirib qo'ying. Siznikini. Kerakmi deb banda звонить qilib olishsin. Tak, avam nomerini alıp vereyim sizlerge. Kerek boş ol buna motor satorlarını gördüңөр. Kerek bolsa çalıveresiңер de inşallah. Ayting. 0553 Aha. 11 Aha. 88 Aha. 93. Aha. Buna qancha so'm? Bu ham sizniki? Sakitjon aka. Tak. 1200 so'mga do'stlar buna detski YouTube'ga. Chiqarib qo'ymayman. Tak do'stlar, oşol avam hozir nomerini berdi. Oşol gullari bor ekan. Qanchadan beri tas bular? 150. Optimga biri alıp balam bizi süleşti olur sizden, ha? Количествоga. Buna количествоga gülü var ekan uyda do'stlar, oşunu köp var ekan. Hozir qoltirgan nomerga chalasыңар, Optimdan süleşip boshqa shunday yarmarka olib chiqib salsаңар bo'ladi ekanda. Oşunu aytib qo'y dedi. Nomer tот же. Еще жазып qo'yaman videoning ostiga. Так, dostlar, бұл жақта bir attın zapchastlarini qaldırıp qo'ying da, son zapchastlar olib chiqadi. Buna qancha so'mdan? 300 so'mdanmi? 300 so'm ekan dostlar. Tak, bagajniklar qanchadan bo'ldi aka? 200, 250. Bunday detskiy bagajnik bor ekan velosipedga. Al qancha? 300 so'm. Aka, buna ne? Qimmat narsa yo'q, shaytda jaltirab. 600 so'm. Bu taxta или по металлу, или beton. Ha, alyumin kese turganda, maşallah dostlar, alyumin kese turgan ekan. Tak, yaxshi, bu жақта. Tak, buni cenasi yo'q ekan. Nержавейка 700 so'm. Buni обычныйsi 600. Buni kichkina samokat 650. Balonlar qanchadan bo'ladi? 600 so'm, ha? Teleshkani baloni 600 so'm ekan. Tak, emi bu жақтан krishkalar 150 so'm, 100 so'm, 50 so'm o'shanda, ha? Mangal qan? Jasaysizmi? Buni 4 mi? 4? 4. 4 ekan do'stlar. Teleshka 4. Yandex qancha? 1000 so'm. Siz mangal olib chiqing. Mangal sonun jasaydi bu bala. Do'stlar, buni assortimentini qoldirib qo'yaman. Kelaverasinglar inshaalloh. Tak, do'stlar, bu жаққа buni akamga friturniца kelib qolibdi. Двойной ekan.
Rossiya bular. Rossiyadan geldi. Bar jo'q pishirayotgan qayerdan keldi? Rossiya? Rossiyskiy. Rossiya? O, Rossiyaniki ekan do'stlar. Basi 12 ming deb o'tamiz. 12? 12 mingga beraman deydi do'stlar buni. Taxlanadi ham yo'q. Taxlanatgan deydi. Taxlanadi. Ha, mo jechilayotganda bar jo'q, ha? Отдельно bo'lib. Ha, Bo'ldi, mana do'stlar, jechib shunday 12 ming so'm bas. Ha? 12 deydi. Bugun shunday friturnicy ham chiqib qoldi 12 mingga. Do'stlar, bu nomerini berayim dedim, mayli tartib qo'yaylik. Tak, do'stlar, bu joqqa garmoshka avomga chiqib qolibdi. Qancha so'm deb o'tasiz, va? Bosim. Bilmayman. Сөйлешеміз, qiziqqan men сөйлешем. Atak tiniq. Рабочий состоянияда Rossiyadan kelgan ekan. Ha, ishi bor-ku? Yo'q. Ha, ishi yo'q, shunday qo'llanadi. Do'stlar, buni Rossiyadan kelgan. Vashi sonun ekan, birov knopkalargacha ham butun ekan. O'shalar o'ziniki bor yo'q. Mashalloh aka. No кейsi menen. Ova. Buni menda kommentariya yozganlar bo'ldi. Shunday qarab berchi, chiqib qolsa deb. Ha. Korobkasi men. Do'stlar, o kitapları menen ekan. Voy, mashalloh. Jamon akkuratni qo'llanilgan garmoshka sotiladi, do'stlar. Bayan. Nomerni aytaylik aka. Esin nomerini qoldirib qo'ying, ayting. Mening o'zimki. O'zingiz ham звонок qilib olishadi. 777 menen 777 80 80 85 85 07. 07. Çalışaversin, kelişeveririz ha basın. Bo'ldi, basımın kelishayotgan do'stlar. Shunday nomerini yozib qo'ydim. Boshqa shahardan yozsanglar, ham taksi maksi qilib aqchasini qo'torib ishlashib olasizlar buni. Do'stlar, emi avomga keldim. Bugun холодильнигі ko'yib qolibdir. O'shon balalarni bugun bilib qoldirib qo'yaylik. Buni kichkinakaydan boshlaymiz. Qanchada so'ratasiz? 6000 deb o'taman. 6000 so'm ha? Do'stlar, buni 5,5 mingga beramiz. 5,5 mingga bo'lish 5,5 ekan. Zamog'i ham ishlatsa bo'lsa kerak. Yo'q, zamog'i yo'q menda. Yo'q ha sizda. Короче, 5,5 mingdan boshladik do'stlar. Bu beko'z qancha so'm ekan? 10 mingga o'taman. Bu bo'yi 1,5 ekan, ha? 1,5 metr. Yaxshi. İştesi yaxshi 10 ming so'm ekan do'stlar, bahs aytilish. Mana ishlab turadi ekan do'stlar. Mashalloh. Yaxshi. 10 ming so'm arzonroq холодильник deganga buni qoldirdim. Endi derski холодильникка keldik. Boshi bor ekan do'stlar, seri tsvetda. Вообще необычный. Qancha so'ratasiz? 20 deb o'taman. 20 kami bor, ha? Kamit berasiz. 1000 so'm shu kerak. Mana do'stlar, 20 ming so'm. Va! Bosh, nemis ishlab turadi ekan do'stlar bular. No frost. No frostni bilasizlar, ha? Ventilator deydi, mana bu. Muzlatib ham qo'yib turadi. Короче, ochilib olgan холодильник ekan do'stlar. Bo'y 2 metr, ha. Buni endi izitimiz. 15 ming. 15 ming so'm do'stlar bunda. Ha, bu жаңida ekan-da, состоянияsi. Mana do'stlar, toza. 15 kemi bor deydi buni. Tak, buni stolimiz qancha bo'ldi? 6000 kami. 6000 so'm kemi bor. Detskiy manejkamiz 2000 dan. 2000 dan ekovi bor ekan do'stlar. Bu yoqda televizorimiz bor ekan. 1000 so'm LG. LG 1000 so'm, podstavkasi men olsa? O'sha 1,5 ming. 1,5 ming so'm bilan podstavkasi men. Bu yoqda cho'ngrog'i bor ekan, 2800 so'm ekan do'stlar. Bu cho'ng ekan ha, biroqa. Boshshi. Mana cho'ng. A, bu stolimiz qancha? Al stol 1000 so'm. 1000 so'm ha. Kreslovimiz? Kreslo sotiladi. Sotiladi. Tak, buni kichkina eski холодильник 6000. 6000. Mana do'stlar, 6000 so'mga 6000 so'mga bu kafe safe maza qiladi ekan. Buna cho'ng ekan ha. Bu 2 balk bunday yotadi. 3,5 mingga do'stlar uni yotadi ekan ortdagi. Mashalloh. Tak, buna 2000 dan ha bular? O, 2000 dan. Ana kreslo 1,5 ming. Ha, bu kafe safega da kerak bo'lsa 1,5 mingdan do'stlar, o'n kreslo bor ekan iko. Mana divan bor. Bu sovet. Tartma divan. Aa, bo'ldi. 3,5 ming so'm. Bu bunday kreslo qilib qo'ysa bo'ladi, divan qilib olsa ham bo'ladi. 3,5 ming so'm. Do'stlar, mana nomerini qoldirib o'tam. Hozir aytadi. Stanok bor. Buni qoldirib qo'yaylik va bu ne stanok? Bu drill. Ha, bunday takarni. O, takarni drill. Ayting nomeringizni ham. 15 ming. 15. 0557 Ha. 97 Aha. 0604. Город Жалабат. Jalolobod adashtirib olganlar bu aka. Ko'p aytdi, boshqa joyda chal. Boshqa yerdan chaladi. Jalolobodda ekan do'stlar, chalsanglar bu kelib uydan ham olib ketarsiz. Restoran janında. Ova. Mana boshlandi. Tak, do'stlar, mebel so'radinglarmi? Mebel. O'rus bozori mebelini qoldirib qo'ying. Aka, qanday sizdan suluq ishlar bo'ldi? Allohga shukr qilishki. Ayting, mana qancha so'm berib o'tasiz? 7000 dan bo'lib beryapti. Ekon 7000 so'mdan, ha? Mana 2-1day bor ekan do'stlar. 7000 so'mdan shkaf. Duxovkalarimiz Duxovkalar 1,5 ming dan. 1,5 ming so'mdan so'nin.
Tak, bunu mebelimiz. 5000. 5000. Vay, 5000 ekan dostlar. Krasnoy дерево. Tak, LG холодильник. 15000. 15000 ekan, kami ham bor. Mana dostlar, 15000 kami ham bor ekan. LG. Холодильник сезон boshladi dostlar. Qimmatda aytaymi. Tak, kreslo naborimiz qancha? 6000. 6000 shul turish. Komplekt. Turish 6000 ekan dostlar. Mana jaqiraqdan ko'rgazib qo'yin. Aybi yo'q ekan, biroq. Yaxshi ekan. Tak, mebellar. Mana 4000. Aha, bunimiz. Bunisi 3000. Bu 3000. Televizor qancha so'ratasiz? 1,5 1,5 ming. Samsung. Samsung ekan. 1,5 ming so'm. Yaxshi. İyi, bundan duxovkasi bor ekan, usti duxovka. Duxovkasi bor. Uy, mo kichkina ham ishlayapti. Bu malyutka-yu. Qancha so'm bu duxovka? Bumi? 2,5 ming. 2,5 ming. Kamit beramiz abi. Kamiti berin. Eshiklarimiz 4000, 3000 ekan, kami bor. Bu baya shpona. Aynakli nima bor? Da. Aynak. Qancha so'm bu? Aynak bu 2,5 ming. 2,5 ming so'm ekan do'stlar. Trimo deydi buni? Trimo, ova. Trimo. Tak, shveyni mashinka. Motori bilan, polностью. Ha, motori ham bor ekan. 6000 so'm. Qalasa putmelen, qalasa motormen. Motor qalasa. Tak, yaxshi. Divan. O, divan jo'm emas ekan. Zakonli divan. Toza ekan. Qancha so'm? 8000 deb atam. 8000. Eski divanlardan. Вообще конкретно. 8000 yaxshi. Nima divanlarimiz arzonlar? 4000 dan. 4000 so'mdan, ha, bular? 4000 so'mdan do'stlar. Tak, yaxshi. Uni mechitalaringiz qancha sotasiz? 1000 so'mdan. 1000 so'mdan. Zapchas, papchas bitta kelar bor, ha, короче, senada kelar. Tak. Bagajningiz qarat. A, uni bagajnik turadigan bo'lajaqda, do'stlar. Qancha bu? Bagajda 2000 deb atam kami bor. Alyumin bagajnik ekan, 2000 so'm do'stlar, qara. Jengil bagaj. Bunisi-chi? Bunisi ham 2000 kami bor. Velosipedingiz-chi, qami? Velosipedim 3000. 3000 ga berasiz, ha? 3000 ga berayotganmiz. Tak, yaxshi. Yaxshi. Navam buyumlarni ko'rgazib o'taman. Kaç lira berdi? Televizorda tatib qo'yaylik. Qancha so'm? 1,5 ming televizor. 1,5 ming so'm. Postavkasi 1000 so'm. Postavka 1000 so'm. Bunisi Bu 1300 so'm. 1300 so'm, postavkasi Postavkasi 1000 so'm. 1000 so'm. Tak, yaxshi. Bunisi Televizor 1,5 ming. 1,5 ming, postavkasi Postavkasi 1,5 ming. 1,5 ming. Tak, buni postavka 2000. 2000 so'm. Postavka basma. Endi Kaç so'm geldi? 2000 so'm ekan. 2000 yaxshi. Mashina. Aka, Aka mashina bor. aka mashina bor. Sotiladi, srochna. Sotiladi. Ova. Qancha berasiz bugun? Rossiya nomeri mana. 150 ga berib boraman. 150 ga berayotganmiz do'stlar. 150 bo'lsa. Ha, 150 ga klient olsa, suylashayotgansiz. Mashina yurib, garajda turgan mashina ekan do'stlar. Вообще minmagan ekan es. Shu zavoddan chiqib garajga qo'yib qo'ygan. Inshaalloh. Yaxshi, keling, nomeringizni ayting. 0555 0550 avam büyüğüm qalyapti уже. 60 53 53 42. 42 do'stlar. O'sha nomerga Anvar bayga chalib, salom ma'lumotni olinglar mana. Qaysini ko'rsating. Siz ne bu tugabdi büyüğümüz уже. Erta menda tartish kerak ekan, ha, siz-a? Mana qancha so'm? 1000 so'm. Kalaska qanchadan aka? 2000. Buni lulka? 1000 so'm. Ventilator. 600 buna 3 mana aytdi bolalarni ko'rdinglar. Eng arzon turish ul. Hozir жаңылык ko'rsatadi bizga. Birdaka ko'rsatam deb ketdi. Sotamiz. Ish bo'li qandaylar bunati? Ha? 06 motor. 06 motor u. Moskvich 06 motor. Bu haqiqiy жаңы Moskvichlar. O, жаңы Moskvichlar. Buna kabinasi olduna tartib qo'ying buni. Давайте, да. Ona traz nomor, оформление o'sha yerda. Ha, qilish kerak. Va oformleniya qilib olsa bo'ladimi? Yes, o'sha yerda. Voy, mashallah, do'stlar, tranzit nomeri meni Rossiyadan kelib qoldi-da. 2005 mi yil? 2005 do'stlar, ichini tozani tortaylik keyin kabinani. Men bismillah qani. Tak, 242 ming pробеги bor ekan. Va, do'stlar, buni salonda chaldi mashinasi. Do'stlar, buni Moskvich ish. Жаңы Moskvichdan. Labon ishini qiladi, do'stlar. Bir porter o'tin batatgan. Bu O'ris bozordalar ko'rasizlar bunday videolar, do'stlar, mana. Malbozor deb o'ylayman. Bu o'zi budka, pikap bo'lgan.
А, буну жасашкандын пикапты. А, мына. Ооба, мына бар Kodun koyup koysan burada. бар сизде. Бересиз. Var ya. Достор, бар жогуну берет экен. Азыр номерин. Bunu jasak. Басын айтың да эң кызыгы баата бул жерде. Ben bunu 180'e geçe pazarda bermedim. 180ге берилип эди, аягын өзү түшүнүш Ayağını үчүн. özü düşünüyor. Айтың номерди. 71 mi? 0771 Аха. 100 767. 100 767 71 менен 771 достор. Чаласыңар, Даниярдан көрүп алып атам деп чалып алгыла. Алам алып кеп таза. Мына достор, Россиядан жакында келиптир. Balon canı saldım bunu. Балондору жаң экен достор, чын. Достор, мына жакында келиптир. Өткөн базар жок эле. Запаска бар. Daha запас balonları var. Люл, мына арка бортуну кошуп берем, запаска берем будкасын. Запаска берем дейт достор. Apar bile sürece. Cem ben kıl vereyim cahallı özü. Аны сүйлөшүп аласың, акчасыга келишсе. Болду? Мына достор. Так, достор, бул жакта ассортимент калтырайын. Номерин акырында айтам. Канча сом экен мына? 2,5 миң. Килограммы канча экен? Билбейсиз точно. Так, жакшы, мына майда чүделер кандай деп бул? Мелочтар. Распродажа. Келип сүйлөшө берет, дең. Фара, кайсы машинаныкы канча сом? Audi 80 бас канча? 300 сом эле? Буну издегениңде 5 миңге ам таап албайсың. Так, Тикодики канча экен? 100 сом. 100 сом, жакшы. Так, тросторун көрдүм, сом. 1000 сомдон. Бул бая фураныкы экен, а? 1000 сомдон, а? Комплект. Мына 1000ден экен, достор. Так, мунун кандай машинаныкы экен? Матизби? Канча сом ушул? 200 сом. Так, амортизатор Матиз. Nissan. Канча сом? 500 сом, достор. Болгаркаңызды көрдүм ака. Сатылып кетти, Так, майдасын тартып дагы. Мына достор, учетчиктер бар. Учетчиктер канча? 200 сом. Канча бу? 200 сом. 200 сомдон экен, достор. Мына. Мынаны көрүп калдым. Болгаркаң 1000 сом. 1000 сом. Мына достор, регистратор 1000 сом экен. Так, номерин алып берейин, айта бериң да. 777 75 41 82 достор, ушул номерге байланса, жалаң көрсөткөн маалыматты алып, кандай бүйүм керек болсо чалып сүйлөшүп, доставкасын да сүйлөшсөңөр болот. Так, достор, бул жакта майда чүдө запчасть сурагандарга азыр мен кичине маалымат калтырып коеюн. Мына подшипниктер бар экен. Это на какие? 53, да? ГАЗ 53 мен прицептик экен. 5609, 5609. А почем они? По 500, а? 450'ден берет экен, 500 сом экен. Большие? Да, 1000 сом экен, достор. Буна кичине кемит берем дейт. Это ЗИЛ КамАЗ внутренний, да? ЗИЛ КамАЗ. Задний внутренний экен, достор. Арка внутренний. Так, а эти от чего? Упорный подшипник. Сальник на него одевается, на ступице. А, ступица сальник подшипник. А, понял. Достор, На мосту стоит тоже. Мост экен да бул дагы, да? Канча сом? Сколько? 200 сом экен, достор, 200 сомдон. Так, жакшы, запчастьтардан да. Такие мелочи, вот эти для КамАЗов сколько? КамАЗов нету, да, у вас? ЗИЛ, помпа, новый ЗИЛ. Вот эта помпа ЗИЛовская, а вот это, да? Новая. ЗИЛдын помпасы, достор, жаңы. Абсолютно жаңы дейт. Скажите цену. За 4, ну столько будет. 4000 сом кеми бар, достор. 4000 кеми бар. Угуп тургула. А если по 2,5, это рабочий помпа тоже. А, 2,5 за 2,5, 2,5 миңге бар экен, рабочийси, достор. Анда угуп калгыла, мен номерин алам азыр. Так, эти. Дешево. Карбюратор, да. Запчасть тоже идет. Под запчасть сколько отдадим? Это 300, тот 200. 200, 200-300ге запчастька берет экен. Так, это КамАЗовский? Поршень ЗИЛовский. Соткан, жүздік. Сколько? Сатурн 10, 300. Комплект 300 сом. Отлично. Так, что еще у нас? Из крупного показывайте мне. Это есть как его. Этот мелочь. Так, мне крупный. Якорь. Вот это, вот этот якорь. Якорь. Что у нас почем? Это ЗИЛовский. Да, ну, говорят 1000, но я 700 отдам. 700 сом. 700, 700 сом. Отлично. Так, что еще крупные? Вот эти детали, да? А, так, рессор, если что, есть. Сколько? Что добавить? Ну, это портер, мортер. Нет? Не пойдет. Идет как это. Материал. А, как материал жесткий. Кисту, мирку
Да, а сколько она будет стоить? 250 сомдан да анасын берет экен. Так. Короче, по запчастям пусть вам набирает, я сейчас номер оставлю. Достор, КамАЗ, ЗИЛ, чоң унага запчасть шул адам сатат. Орыс базарда. Мен номерini азыр калтырам. Диктуйте ваш номер. Пусть звонят, узнают. 558 36 08 10. Достор, авамга чалып, WhatsApp менен байланышып, кандай запчасттар бар? Гур ездер. Рулевой усилитель. Машалла. Маленький этот. Тягаем бар. Кардан есть. Кардан вал. Чоң валдан. Кардан. Да. Кичине валдан. Рулевой кардан. Зиловский все. Достор, уктуңар, ошол жаңы запчасты чалып, сүйлөшүп алсаңар болот. Запчасть боюнча ушул авамга чаласыңар дейм чоң уналарга. КамАЗ, ЗИЛ тауып берет сиздерге запчасттар.